ka channel lunglut ta anangaya share le subscribe e bol pi tuni chan a support ka viewer so zo si ka zanaw avel vel in chibei ka hin bolu na hi chi video a hi itabang topic inangai la diu ham tiai le Christmas le thilpi kiti hi ana ngai hlau hi te pathin in achapa changkhat se Jesu Christa e hodinga epe zi uwa Christmas hi hung ping do hung do he ti hi ama sapenin ka sei do nomin pathin ngai lut na thin lung a ko na hung do a hi in pathinin ami sim sa ton sot a thiding sate ho chu ei ngai lut zi uwa achapa changkhat se it lo hela e hodinga a hin pi do ni thil thona i hin pi niu ni hu hi cho hi je chun ki pa ta le lung hlei se la lop ding mong a hi ami ten i bol diu mong hi ti hi sei do nom na hi John 3:16 na khun pathenin hi banga hi vanoi angai lut a hi in koi hi zong le ama ta san chan chu mang tha lowa ton sot hin kem lo anei theina dingin achapa changkhat chu apita na hi ti na hi Hallelujah amen pathen mi ngai lut na hi alo pi dan na acha te dingin it anei po na hi it anei lo chu ipia avet sa empty le achapa chang khat se chu ai hodingin aphal ngami na hi pathen thang vai num hen lang Christmas in avet sa chu ngai lut na le thilpi akizop e ti hi avet sa ina hi ngai to lew hen mi hem khat le mi hem khat chu ka ki ngai lu e ka ki lung set e ti chu ipiti het do them til alung set avet sa na thei pen chu kambo se in a hi thei po na hi na thilpi ve vya hi ingai lut te chu ingai lut dan ki vet sa hi cho na sumle pai i phal theiam ni chen pon sil i pm ne thei atui a al ine sa em an tui ta ne dinga i ko em hi cho ho chu ingai lut mi ho ingai lut na i vet sa na hi cho na thilpi le thilpi ma hi ngai lut na lungsit na hi ki phung do ji hi mi hem le mi hem ki ka zong ki ngai lut na chu thilpi a hi ki vet sa ji hi Jesu Christa jeng zong hi pathin in mi hem te ho ingai lut zal uwa e pi wa hi dan aphot che cho atu ti ai le Jesu Christa bon e ho dinga ahong ki phal do ta hi le e ho anung zui te hon zong ipi i bol diu hitam Jesu Christa khunung chu i zui diu ngai ta chu e ho ding bo se a hing ding hitalo e ho zong mi dinga ilun do ngai ta chu na ye chun e hon zong pathin ingai lut naw iti vet sa diu ham thilpi a hi pathin ingai lut naw i vet sa kit diu angai ta na hi a topic a chun ana lut lew hen thilpha bol na phat lem chang a ikila diu angai na hi pathin in ke ading a it nei lowa ama ahung ki phal ta hi le ke zong mi adinga ka ki phal do phat hi ta lo ham tia mi hausa mi nei nung ho hin Christmas hi thilpha bol na a amanu cho mi gen thei vai cha chaga ho a hol do ziwin Christmas sunga hin hoisela ki von na diu von api ziwin an chang a hom do loi sum hom do loi na adang dang athil avon anei sa ho amoho ding a ati amoho ding a thei hitalo ka ti ting le asing ham aneu ham ga hi ji ta na ai wa hoi sel se na lai ho chu mi vai cha gen thei ho a ho pi ji vi na hi ipi ji nam ti le sa lel hang i kho sung i veng sung hi ve lew hen ei hoi ta iki von cho na in sa pa von ven lang na in hang nu von ven lang acha te ho ki von dan ve le chun na pathen na to na ding hi kot len ta ke hong jinga hi ki tho pi ding mi hi tama hi na hi ji chun hi che ni ho le hin Christmas sunga hi mi vai cha ho hin ipia gelwam hi chi von puma hi ipiti mi la kal ha de ham sumla paila ki nei lo mi zala von do theila hi lo i von update du hoi mo se su hi tia hi mi hi lunglen zo lo ki pa thei lo lung hlei zo lo a hi win na ki ngai siu a hi a lungu neu hi ji chun hi chi phat lai ta hi ita san bo se hi lowa anato a hi na
อีเวสะดิวอังไงนะฮีจักอบบุงนีจางสมละเลียปัดสมละสกีจุนอีปิดอาศัยมติเลตาสันจงอันโตเบียจูอาจงาอธิสาเหตุจอนาเยซูคริสตานุงจุยอีเฮียฮีเลเยซูคริสตาเอียดิงาหงกิพัลนะจูเอจงมีดิงาอีกิพัลพาริตลอหัมตีลุงปุตเนียฮีมีอาดิงาอีกิพัลนะเทจันวาอีกิพัลดอดิฮีกะหินเตมุนะฮีMatthew 25:42-45 hun pi sem tile ta be a ka sei na hiwe he chi ka su pi te hola a aneu pen khat na bol na chengsiu chu ke ma nei bol naw a hi ti cho ei hon ka insa nu ko mai chi ka pi hiya ai lo le hilaya ka gol nu hi chi ka ne sa hi tia hi na imalo the banga iseu cho ai wanga hichi isopi u inaw igol nu igol pa koma thilpha ibol no ho chu jesu christa don sa penu pepa ne sa nu kan hi chona hi chun wanai igo tampi ake khol theina ding a chu christmas sunga hi pathian na to na dinga lem chang hi man so lo hela mi vai chagen theite ki thupi na lama hi pan ila diu angai hiti chun midang din ki pana bol do leo hen christmas ta be chu iman thei diu hi ti hi ka sei no mi na hi aji chu christmas ki ti hi pathin e hodinga thil tho na hung ki pi ni khu hi chuna he chun e ho jong i lo helin mi adingin phal ngam hitin long do ngam hitin hiute ti hi ka sei no mi na hi chule so pi te ho mi dinga thilpha bol kiti hi manna hi lo hi na mi dinga thilpha bol mi ki pasa kiti hi ipi nu ki pasa nga apido ho hi ki pa zo hi chon lungthim tua sanga na ki pa no ma tua sanga thilpha tam pina bol do nom le mi dang ki pasa in lang mi ding in zong long do in lang mi ding in zong thilpha bol do le chun hi che chu pathin dei banga christmas ta bi mang nu mang pa hi dingo chule pathian phat thei bu na zong i chan diu he ti hi isai do nom hin tin anadam sel ta